አንቺ ተረገምሽ አንቺ ነሽ ለዚህ ሁሉ ነገር የዳረግሽኝ ይቅርታ ማየ ይቅርታሽ ከእስር ቤት ያወጣኛል ከዚህ አመድ አምድ ያወጣኛል ማለቴ ጥቁር አልማዝ እጅ ያወጣኛል የኔ ሚስት ዓለምን አሳገተቻት ከዓለም ምን አግኝታ ምን ፈልጋ ምን ስለምታገኝ ለምን ታሳግታታለች ዓለም ዮዲት እናትን ስትበድል ለመግደል ስትሞክር ቪዲዮ ቀርጻት ነበር ከዚህ ሰውል ውስጥ ለመውጣት ምንም ነገር አደርጋለሁ ትላንትና እዚህ ቤት ነበር ያደርሽው ዛሬ እናትሽ ባንቺ ቦታ ተተክታ ካደረችልሽ አንቺን እፈታሻለሁ እናትሽ ግን ትታገታለች አግታታ ምን እሱን አንቺ ልጠይቅሽ አሁን ጥያቄ የት ነው ያደርሽው ነገርኩህ እማዬ ጋር ያደርኩት አትዋሽም እዛ አላደርሽም አታጭበርብሪ እንዴት አወቅ ዮዲት ያንቺ ምርጫ ነው ትላንትና ያሳለፍሽውን ስቃይ ድጋሚ ማሳለፍ ወይ ደግሞ እናትሽ ችግርሽን ተካፍላሽ አንቺ እረፍት ማድረግ የቱ ይሻልሻል አግታታ እንዴ አንቺ ተረገምሽ እባብ ሰይጣን ጅብ ፊት እናትሽን እሳት ውስጥ ልጨምሪያለሁ ነው ማን ፍቃድሽን ጠይቅሽ ተነሽና ያልኩሽን አድርጊ እሺ ከታች የተጠቀሱትን ምርጫዎች በአግባቡ በማንበብ የወይዘሮ ወርቄ ጸባይ ምን እንደሆነ ይመልሱ ሀ ክፉ ለ በጣም ክፉ ሐመሮሃ በጣም 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 ክፉ መ በጣም 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 ክፉ ካስከመት እኔን ለመግደል ሞክራለች የሚበሉት ምግብ ላይ መርዝ እየጨመረች ስትሰጡት ነው የከረመችው ለዛ ነዋ በተደጋጋሚ ራሴን ስስተኝ ነበረው በትክክል እርሶን ገላ ቤቱን በራሷ ስም አድርጋ መኖር ነበር የምትፈልገው ሐሳቧ ሳይሳካ ባጭር ቀረ እንጂ የክፉ ሐሳብ መች ሳካል ብለ ነው ጊዜው ይርዘም እንጂ እውነቱ መብጣቱ አይቀር አንተ ግን ማን ነህ እንዴት ይሄ ሁሉ ነገር ልታውቅ ቻልክ መልአክ ነኝ ፈጣሪ የእርሶን ጸሎት ሰምቶ እንዳድኖት የላከኝ መልአክ ጸሎቱ ተሰምሯል ካሁን በኋላ መለመን ሳይሆን ማመስገን ነው የሚገባውት ሁሌ እንዳመሰገንኩ ነው እኔ ልጅ ፈጣሪ ሁሉንም ነገር ሰጥቶኛል አንድ ነገር ብቻ ነው የምለምነው ምንድነው ዓለም ልጅን መልሶ ለቤቷ እንዳይበቃት አይዞህ ታያስቡ ዓለም ተመልሳ በቅርብ ወደዚህ ቤት ትመጣለች ምንም አትሆንም አታስቡ እንዴት ምንም አትሆንም ብቻዋን በማታውቀው ቦታ በማታውቃቸው ሰዎች ተይዛ ምንም አትሆንም ብዬ እጄን አጣጥፌ መቀመጥ አልቻልኩም ምንም አትሆንም እሳቸው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ እሳቸው ፎን የከምደር ተቀምጦታ ወርዶ ፍታታ ማዳም መኪ ሐር አለን ወራ ዮዲት ፋቀበደ ድፈጅራ ወንዳሰን ጸጋዬ ኒካኔ አጋቹ መቃኒሳ ጸጋዬ ወንደሰንለን akka yooditti eessa akka bulte gaafachaa ture isheen ammoo Maqdooniyaa akka bulteetti himaa turte garuu isheen kan bulte hidhaati bakka yooditti haadha isheettu hidhamee ufumaa isheetti haadha isheellee jechaadha yooditti alamillee yootti gara haadha wanda san deebi'uuf jetti haati ammoo yeroo baay'ee sababiin ishee dhukkubaa tureef yooditti nyaata ishee nyaatutti summii dabalaa turte kan barte guyyaa har'aati sababa kanaaf anadaa yeroo hedduu kukkufaa yookiin immoo jigaa jettee dubbachaa turte aggaachuun mana dhaqee mana haadha wanda san deemee yooditti wajjin jechaadha buna danfisiisee buna buusisiiseef jechaadha dhugaan hin qal'atti malee hin cittu haala saniin gaa wanda san yeroo warra yooditti deemutti hojjettuu mana warra yooditti tsahaay jechaadha yooditti eessa akka turte yeroo inni gaafatu ishee akka hin arginee fi itti himteetu akka isheen hidhaatti
timtee eenyu akka hin beeku ittiin jette booda yoodit akka haadha isaa miidhaa turtee fi akka isheen yeroo hedduu akka miidhamtu ishiin godhaa turte itti himtee maalirraa barbaadde yooditi harmee keerraa maal argachuuf akkas gooti jedhee waan aarii fakkaata. Wandasan illee jechaadha. Wandaasan dhugaa jiru kan hangammaa wanti inni bare jiru jechaadha. Gaafa dhugaa bare garuu maal akka godhu hin beekamu. Ishee ari'aa yookiin ishee mana seeraaf dhiyeessaa wanti beekame haati Wandasan ammoo haggaajuu yookiin immoo saggaa'ee keessaa dhuftee maaltu si fidee ittiin jennaan waaqni kadhannaa kan kee dhagahee ana siif erge ittiin jedheeni kadhannaa kee dhagahee anaan siif erge ittiin jedheeni akkamitti jettee gaafatte inni kan dura kan dhufee fi alam ukkaamsuudhaa fi mallaqni kafalamee fi akka dhufe ta'ee akka dhufe maaliif akka isheen ukkaanfamte alamii yeroo gaafatu alam ammoo achitti jiru hunda isaa baaftee erga itti himtee booda silkiitti bilbilatti jechaadha. Bilbilatti osoo isheen haadha abbaa manaa isheetti nyaata isheetti summii gootu erga kaameraadhaan waraabde booda silkiin ishee bilbilli ishee kaardii jalaa fixatee ishee miidiyaa irratti hojii ishee kana gadi lakkisuuf deemtu bilbilichi kaardii jalaa fixee kaardii bitachuuf osoo deemtu akka karaa irraa qabee itti himtee kana viidiyoon kun eessa akka jiru erga gaafatee booda bilbila ishee keessa akka jiru itti himtee bilbilicha harkaa fuudhee bilbilicha erga harkaa fuudhee booda warra haadha yooditti deemee warri haadha yooditti erga yookiin immoo addee warqee bira deemee maallaqa miliyoona 23 naa kennitan ammumatti yoo naaf hin kennitan ta'ee viidiyoo kana warroota gatii guddaadhaan bitan ittiin gurguradhaa ittiin jedhee ittiin sodaachisaara. Sababa sanirraa kan ka'e haati yooditti illee hidhamtee jirti. Yoodittiin illee halkan tokko fidhaa bultee nyaata illee bishaan illee hanga dhoorkamuu dirasiitti geettee jirti jechaadha. Dhugaan hin qal'atti malee hin cittu. Siniin jechuu barbaade dhashtoota mana madaamii yeroo takka diraamaawwan akkasiitti kan yoo dadabbaramnetti goora jechaadha lallaalaati. Akkasii walaa jajjabeessinuu jajjabeessaa yuutuubii kanaaf warri haaraa taatan sabiskiraayib laayik godhaa koomentii illee barreessaa yaada keessanii yaada nu jajjabeessuu akkanaaf barreessitanii asumaan inni isin gaafadhaa isiniin jedha. Asumaan illee bara haaraa 2026 baga nagaan geessanii isiniin jechuu barbaada. Barri haaraa bara 2026 kun bara manni madaamii nu gahee hojjetannee manni madaamii nu gahee jennee biyya keenyatti bilisummaadhaan galuu nuuf haa ta'u.